Rahim. Kwezi wazalendo wananchi wa Komoro wasinaudi waza makaulu mema yatekeleziwa no alala vema Mwenyezi Mungu ajo warehemu wakahonesa za alama 12 za mjizi. Basi haruma za alama 12 za mjizi mukadima wadisa ukaya ya uloka nguli emwekevu basi rumbi de ukomvunza mbuda ukama shashi ya hahe uhusuma uzambwembwe ye kamba ndongoyo ze jajiri zitije mjwamba kamjambiwa haukaya jwa mwando eti mjizi mjizi wa ndongonde uzijo mwiso na yeye ujwa zatu ubira ye urambu wa ndongoyo ze jajiri Wakomor ngamina toma njema ya ukaya owinji wa hoa Komori nyi walimu haukamungu hambani bahati eza ajiri leo mwabanga zijo ujiri tena entu eza hikima za ajiri aktharu ya hoa na Wakomori wazamba ukanga zijo ujiri tena ekaka bajajiri dalao tazinu zijiri abongamina kinuka Mkomoringu juo le dalao lijo humfai yodemane kao ngarjobiri liandro madhamana ukao do wastahiki uelewe le danzila he Mkomori watoulelewa arjobira zempade hizo naomba Mungu message rivehe hehe likao dora kusudiri rivehe ritirandrande aruma izo kao dozari misama ama hu wanama wenji wanuzi sao kanga sina muda mwinji karjo na rumaze nongoza so abilihana na Facebook zenu hama dem wangu mihjah nano wasaya ukaya rika harumale jijila Facebook banu ho kweli bojo ufanyishi habangano la kibinada nusu ambana na mwane nusu ya turamba riwana ngarifao na ritsahe solution nyirajine sha harumaze ndongo hizo ziradeho kaya Facebook kaitio kaleo ni jene fikire ya hangu uwanene fikire ya hangu he fikire ya ha shamferi ya ukarje Facebook ni jene ambeze fikire za hangu izo nono masulaha ukai masulaha ya hangu ngeti kadhamana do hifadhe mwana Mkomori ya Tangami abo miho preserve na mwana Mkomori ka utifenjau bari fanya ola hafuma e solution ndini zenongo zinzika uwe vatine situation inu tanke tizamba andokai na mwana Mkomori aralo hitwa zedeba zoto zia bas abo zenongozo tsordabo shazo kazi kazana parapor ya mahala ni hundrajine ihoze nongwe kava fuandu desa zikazanao wardiwa parisana tija alafu anferio kale wejo kaujajibu mndu nje nrongo Facebook niridinje mrahe ya lapize mbaba hangu wala pize mtata hangu tidesidoka na abandone za habari za Facebook banu pasuko wanizaya kwa janzaya njenike ngamanao wadosa fihilo no pulasheo wakatuka abo banu mrajo jodezo wa mzaya mra riposte kamnungono mndu shamferio kamra ke uhao yabwete fonahe ya la huwe mndu awade mbaba mndu alafu mndu akeneze hamuizo content mndu ajoka hampasamndu mtrafunye alafu hate hoho hule awero yangu gekozao atunono ke masula haduransi za habari za hele bangano la Facebook amma zinu la dhimarizi njie haniaba ya ukauno munkari wa swabili hanadini iyonde zenia za henna mwana Mkomori ni hutaji yao rirengeze nia zatu harume masala hii handani ngamandiso ukaya ikanga mweshelea wondro wakati zila za hunda mwana mshwaha Mwenyezi Mungu ajo mrehemu hikima wabu hawa jizi wenji
wahensi ya Komor bahata wandu mutakhassisina harimwemba wa ya ilmu nafs waparwa waonesao kapendomorio kedore kebeshandongoyo hena mndu hajana zorguma hata wandu majuishi waonesao kanugoza pendomori yoketsure zurdire problem hena mndu abo hajeleza namne kao hata kerim rambe ukaya ewanu anamna yokamratu humuze dini zaho wanduwan ewanu mayahudi ewana nasara emana osilamu odora dute parce que yombinga mengoni mweze mbinga za Kiislamu ya bidwa ndo wa defende sha waonao ka shida sharia shakinrwa dingoni she sharia shakima silaha do urengema katilianu wendewe hanso baba hanu wokao wajo viriliwa wajo harma security heki asika ondo wajo hanza umuhimu karna ujo dibadia hadia abonge karna ujo ula umumndwe kathide zinafsa moza hatu ukanga ni mwambioni ukaheni sada ula wajipara wa Islamu siparoza mbandro ukaya yensi ya Komorin engamanio do Islamu jomkini shahamwelewe nayo dini ya Kiislamu inde ilongama nensa Komori imma yumbeheye au yumbesi shay dini ya Kiislamu inde ilongama nensi ya Komorin hasibabu kendri dini ya Kiislamu inu ihana tabu ihana khairi ihana tabu khairia he dini ya Kiislamu ngebidiyo kada ula wajipara ukayo daula ya Kiislamu abonge bidiyo bakema funfu beshwa nusu ya Mungu dunia warambu okaya wajaharu madaula bokoya Kiislamu maana Mwenyezi Mungu ani kwazi haki za hahe harumwensi hiyo nsi ya Komor ze haki Mwenyezi Mungu yani kiwazo dena mdujo kaulola endo mahakama ya loziwa au yende ambe mahariho au yende adaitwa la kwa mahakama zonde ze haki dini ya Kiislamu yani kiwazo Komori alors Mwenyezi Mungu katina haki ya hahe Komori daula Komori wa mnikayo kabati ngenzima daula Komori walona funvula Mungu walizingara litipula sheo au litisiswabo nti au walidefine rumishi basi yabo hwandu jitamko kawo wa Islamu aunga sina daula ya Kiislamu wazalendo abori jangamiza yode mana mbaunuka karna ujoka we Islamu ke korifai karna ujoka we Islamu ke korifai basi babu hawa wajizi jome na wanduma tale wamwambia ni ya ukaya amferi za swabini haniha na huwa mndu ya mndu izo kazi tu résoudre problem mndu ambo wandu wanu lizo na hamba wandu wanuri watuhumukaya ya makafiri au watuhumuka wandu hinri hauka mwanadamu utujwa hakaje humbanahe ya mza ya jaza lwata ya jati lwa kilini Mungu yende msomo ni yasome ya jeke nguwano na Mwenyezi Mungu ukange na akili ya urezurdre amani harumu ule mengu itsode system Mwenyezi Mungu yei hanzi alori kako mori kamtushindo hukumu mwize heli ya ladhimu kamtushindo hukumu mbandongo heli ya ladhimu ezino emana sorumishi hendi timwambia nukaya ilimone mfano ya ukaya kweli huwa mndu ya uwa zoda lao lauka wanduwa dobita mahaminji weka kwa parisa akti hamada zinu dalilu mono daula wa decide ye torturia fanu ya oze ya poignard de raisi mono ukaya ngasina panza jinji kabisa ntujwa karza timizi maha omuhimu ngamina ya kinukaya kabati mkomori ujo oze yora hanga dufanya maha paskwera isiwa daula hafanya le dalola hahe ili bati jo kamduha oze ha penetre zone ya ukaya leo ya oze arepete zanongo kaundo fanu yendo fanya habe hafanu omombeja alwanao fanu habe wa amgabiru
halafu zirende haitiso ngizo hanywanyi basi ukaenge babu hamrafanya jafano ngizo hanywanyi basi shamimi minga mina yakini ya ukaya hoka babu hemdu ya oze afanyezo fanu yafanya ngarjo fanya mahamenji paskwere isiwa Daula izafanyishiha hajifanyi la dala ulaha hewa yeche ukaya watike mdujo oze hafanya izo fanu ya dofa wallahi alazim akid yoka sina tashaka abo suala ngiyo man mimi mwana mkomori ekale dalo rais wa Daula lafanyiwa nile jaishi la Daula zila wafanya zikedalao au zikeitiso o haojuyu abongenga nzoba tusimaranya enamrujo fanya zila yabehwa amgabiru bahe nganzo ejo fanya zila ba abehwa amgabiru ka amgabiru homrebe kaja alwanao abunganzo mrabehwa amgabiru shata zinu rais wa Daula harongwa harumu mji wa Pijani ensu hikima ya Ulaya wone sokaya zinti za handani namna yokaya rje temporizeri kemakini bazinti za handani wi erzonma yoija risha sonti pia haka harima mji wa Pijani asala juma hiyo hadisinuisha inshi katila ya mwana mshatu ikimesha inshi shetiso shila shikaya yeye waya onraka ulinda ukayangu shangazo era ya mkomoru ukaya ezijo jiribada zinunga mjo uhelelea azimanizo riparisa majabaridi na uraholelewa ukaya nganyihama banu zinuhanda dozi jiri esu alaila itosho ubunatahu ya ukaya mwanansi na tsinze tomaya baka batidalao la swabilihaniha nena mrujoro mruhitwa haubenza hamade na mnazajiri abonge wa Komor Mwenyezi Mungu hambani hikima mzamba hauka nyonsi pia nga owenji wahuji mlifaho na Komor kabatse mnduri ambaza ngo kabatse mnduri yatsuhamba zanongo zingazo jiritse na zo jirepete sazinu tenabo za jirepete ho zero zijirepete shazi jirepete ho zero au kabaha kajamua hafabahi shahamu hafu tizo ngazambishoka harda mtamro abo ngabo evolution harumu mrohitso asimanu abo ngabo evolution harimo mrohitso paske kaja muwa bahi hauwa haridi hamtamno abo ejoka huwa baada oi ujonda tartibu atsimbe kaburi ya msise yafikize wokana ujula mfiyo ababa wokana ujula baba na jotilwa basi kana oya tamro basi ababa emakatilema ndo jine ngwa sawa juo kaya ola tamro ziparihaniha zenongozi julani uongu tso jofanya kabura sise kana ukazantsao kana ukazantswai shaye tumsiso zimu yalengewa hataka na hone awaba emakatili wo urenga ibra harumwezi birao emakatili wo urenga ibra harumwezi birao mikiroha hawe halila hamtamba banu hone woyihele oka mikiroha muwa harda mtambaba hamtabano aparisiwe hali abo mimi na ntsomtamdo nzimalama sasa ziparisiwe ejoka urwahitso ezijao gutojo timba ngamabo kawe mwana emndugu tojo lenge wataka na hone amfiyo aukema katilibao mando banu warengao zeheli bao wajufanya ekazi waja wakati wa urwahitso hao wajuja abalawo ya olafinja wa parisiwa abo tartibuna nibirenza fulani izo pia gujozeshele wakatajo kaurwa hitso no yazimeze alama munjili anabwa Komori hari maudifai o hayatowa hun duniani mafura tsohole maele izo mimiti parofanya deba banu tiaraya zikangamana miti kaudelo atsamba no mwana mkomori ngizo kairiho subiri yake nanzaya
no yatifumwa siparo zamba shami mengezi waswili daraja ukaya mndu ya bihwa au mndu ya fumwa no yadifanye dua ya Mwenyezi Mungu irumishihe tijokata ya njajokana hatamba mimi njajokana matambo pepe asuka minga mwelewaza taratibu banu mndu hifa mndu kadorosiwa shayenga nzao mndu ya fi harma bon cause mraka suruka heli na afayinu insha Allah honenda war mafuvu jana ngamtarajinga mndu war marehemu sha mimi honda na fronte mruba asbabu ya nsohola asbabu bo mimi ngamina amjono na imani yoshida subiri nikena nzaya lejimbi ntafunye inana sha mimi kazi ja ukaya bokomoriwa tsona hata fufuzima la Mungu wala ni yao ritanzi ya nukanga riwanawe ona abaye madamanoda ya anu ngarifanyulao dalao ikakwa jolo ashezi jao ngazijubadilie hizo nizokosi sirjuanza rifanye Mungu karja paroshida runjiliana ra wanabanongo ya Mwenyezi Mungu ya tilwanziani amadokasi wanakomori runjilane pia ejolwayo mruyondo karja paroshida runjilana mwesu alai na nduo njiliana wana mafura zila tabia za duniani basi mafura heya mafura si wi zo haki za hatu shayo dunia izo dunia basi mafura watahugarini haho yokati harumwezo joka usoba nkiyama wallahi naboza sobira hanokaya amanzoni wane hata mpake amania hensi yangu irejei ya amania hensi yangu dizodo ukaya haukamnyezi mgabo kendi nena mndu ya roa nafsi nzima hitwa kafaka annama qatala an-nasa jami'a watu orangamiza pia halafu kazi yake ujwa mkinishie keleo fera made nuri neglige parce que banu mwanadamu hedi Mwenyezi Mungu yampanga hamtandogo za udiwaza ngono bande jardi waza za hikma sibiri rikano msiba hata wardi bajabenu hazirajine ani ngabo nusu yaondu ka ujwa mkinisha wakana revu kasheti so shahina mna hikima yolwa ngabo mndu ozeo we mndu wi ganzo shijo humshangazendi akeko wa mndu izo loda lokolo fanywa ni daula iloda la obokolo fanyiwa ni daula abonge mimi ekawana tsikarti tayari rinje harmwe tarehi ya hensi ya komoruka sidera kangama au sidera kasibabu yependo morir direjeziwa parce que etarehi ndo hakim waze watu warambio kaya wanru wakati wakafanyira execution ya hemaro ahitwa wakaushinda wevu hata mahaminji ngabo hata wamba ukaya kabajolo mndu hata mpaka azali do wakahandisa deba manizo shara nzido wakati wata ujabo kabajaka orahitwa ununko jaka kojaka mwinji ranzensu bani so babula mfaswala wadalao alafu zenongozi yenu watukufu karja poroshinda ratsanganyiha raida ila Mwenyezi Mungu hakahahe ramangara nzozi nza Mungu zirumila maana wallahi lazim amjohi shawandu wenji waje wakati msomeni mijarada uonge na masteri ya lua penali uonge na master izopia kabati zopia ngaraminio kazakiliza hatu kabati sharia shaurini ka amani hamafumvu zima la sharia rimwe sharia shamu komori kamna ushida mishirume pia au kakamtsuhanza mathalan shanga bo complicité kaunge bidori zitawe wallahi za complicité zokaya vanu mfaransa ngujori fenjawe kari fenja wallahi la ndu muzonrabo ngabo mriani ka confirma sokay enge faransa kwa tu bwandaya werwa hitwe makatili yarengo Marseille ineze balio za faransa pia faransa kwa tina pirizo yoto wandu wao shango na taratibu zore makatilao hitwa weja harmazen tizirwa jine wejitokangwa daili yao wanra jine watifenjao watirare shari shanga mrani confirmo ka faransa wiho enge kwa tu execute kwa atina taratibu ya urwa hitwe makatili yao ranzinda bala hata mpaka leo Allahi alazim faransa imrani confirmo ka faransa kwa atina prison ya ugardo wandu wao abadan honge ngarjo esingar joka kwa wandu hindi arjoka kwa wandu hindi tuo hakawehe mwanamshwatu amgabiru hamuwa aridata mndo abo baada ya muwa shao panda homndo yo tekniki ya ukanguru miyo ya zime hati vati parhane mbandongo abo abaha ejoka huwa baada banu ngujo fanya tartibu yokaya tirepete erreur yo yafanya parce que ngono hoy
weyendo anzata we errori mikiro efanya ya debarasale pinda irate awajo kafanya baada banu ujofanya na mneka ao ya teshua madehele katini le shue la parsi parce que banu huwa zozo huja gizavuma jomkindisha wewe kujanze hokawe kati sha circonstance wizo zija zokayaba ngorohitso parce que kutina imani kutina malezi kutina sharia shuhende sa bazimana ukawa na makomori ngebidwe mwelewe ndrongoyo ekaija yo kazi ndrongoza kweli ukaya ngabo droit wokao ye Faransa ngwa interveneo harumwesu alayo kaya batifanishe pendomora harumwansi abonga mwele ukaya kartina mahakama shanga sina furu na sina mbawa ya mahakama ya Faransa ihukumo wanruwa adu harumweshe siwa shakomori nga sina mbawa ya mahakama ya Faransa ihukumo wanruwa adu harumweshe siwa shakomori bimana abonga muamini ya ukaya banwe asili ngebidwe mwele ukaya kabati mrulo daba ya uka komori hatu kawana ujoka amani na usalama na development halafu maore ikeila departement ya Faransa waradi wake ihali la wiyo ngamjuao ka ya daula ya Faransa ngetabishwa warumashesi wa Faransa haudeleka owandubokao ngwanzo wa defense wa Faransa wanzo wa defense wa Maori shireje Komor abongo ndono ganye confiance na wandu abokarna ujurizi wa hunu rienshi harmu salama ngebidwa rienshi même risubise la même chose amade chesi wa Maori ilibati jokamba tartibu kawa Maori wa influence hokaya hai abu Komori tawala ngo hali fulani sisi ramba siwa Faransa kasi hali fulani ngebidwa hunu huke ufujari waka ufujari huo wotsigojo fanana Maore wiho kabana ukahata batafauti ya hunu na Maore ye equilibre hula batike ondwenji wa do manifestewe hamba Komoritsa lango haruma development jawu au Komoritsa lango haruma amani au zetsongezo wandu wanzo wanenesha sa Shamara shirje Komor wa 100% haruma sualai abonge izo pia tartibu ya ukazi jojo hambishia ukaya sheswa shakomori shike sawa na Maore harumo fava aluwa urahitwa parce que ili batijwa kamba tartibu ya udamba wala komoringwa enshoha amani Maorenga sijau na waramba siwa Faransa izo pia tartibu ziparahani hao abonge wazalendo wa Komor ngamjoka kamtuji hadaya wi ngamjuo ya ukaya kamtu jihadaya ya ukanga mlindawe mahakama ya Komor waje execute izwekao ndo rihutajiao si wana wa Komor oui abo iyo confirmation totali ya ukaya karitsi na sharia shibirili yao umkayonro wa hemwa na mkomor abo abari wa solidaraja yansi ya Komor inu ya hemwa na jaishi ne lekungumanyo lirumao yensi abo si maranya wa Komor ngasi harimwa itunguja shamjonelonai na mjifikirionai na mparotama hataritso ujwa hata ndini dorijula wazangoni science ya Komor iya he emwana jaish inu ya he le kungumanyo la siasa lirumao yensi yo ya hao rirande hawa ndurienshio haruma arudizilo hamarazi mwarikaye eka hambati jau la duna shihondro ndozi johu hunda ababaha ngebidor jijonge yendo parce que ngasinansia hatu na mijia hatu ngasinansia hatu na mijia hatu ekakar jelewe formiliore rumia raransensi ya wandu rakane mijia hatu wallahi c'est la meilleure solution contre hizi ngozi parce que ngamjo karna Rwanda zinidawula namnidu ngendo meilleure solution ya ukari hunde amani armwensi ya hatu na ribeu hensi ya wandu namshie na ribeu hensi ya wandu rikene mijia hatu
alafunga mjowo ke formule rumilo kanga mboko de formule rumilo parce que ngam joisha notabilité juhe jambe no akatwa hikima délégation aba hazi délégation izonga jujuha délégation do mjafumbuni délégation do mjafumbuni délégation do mjafumbuni wajo jazaiyo ungo ndo marangani wajo henda wambeza porombo mbene nsu ya hikima ngaranzoda la ngaranzoja shari sari mimi izo raisi wada ulaza mbar mumji wa pijani ukanganya mabanu inside anyama banu inkado handaza ngo zijiriyo mimi deja nsi harumo walona twamaya ulinda solution harumwa su alainu ikawa ani zauka si wanansi rundeba wakatiri jibizi wanema dhamana wansi ukangarifanya izo mhutaji yao harumwa su alainu mesha amani izo nsu linda hata parce que yensi yoti ya hatu yensi yoya hele jeshi la Komori la hakandaani na vwajuna mde nganyibanu ngenele kungumanyo la siasa lirumao na rikubali uka yensi yoti ya hatu ena rirensi yensi rikenemi jia hatu mje mwone na rirensi yensi rikenemi jia hatu mje mwone jerone kamru joshindari segiri rendera ngarensi ya wandu namnele wohona nzoni mbitseni enarikubala nabo raharazwa yensi rizingare miji hatumje mmoni basi ekemiji rikubaliane namna hii rikubaliane namna yokaya yensi yoya hele kungumanyo la siasa lirumao nele jeshi la Komori rimnikane nsahanyu enamzingare nsahanyu alafu rizingare miji hatumje mmoni na mkubala namzingare miji hatu besho atideza nongopi ya desu ala aswabilihani hanukati liun nje mwone shedaula Komori wajoshinde miji ya hengaziji itundo amanda shinushe jiri ezikawaze miji we misa ze anketi za hawa parce que nyide mwapara gendarmerie wa janja harumaza hadisizo tindanyi wawapara wakati wa hikima ihazia hawa wafanya keti wende ya ronda wa mrenge wa mwansi bahanu wa mbirile tena parce que esharianga shipermete wa mrenge wa ribu mbirilie eranyati msuwe side ratoa para gendarmerie basi ekaja zinu zendo jiri naritoka mapolisi nkandu rehensu kemiji ya hatu yoda ula rehensensi ya wandu rehense Komori ya wandu ikena raisi ne guvernema ya hahe ne lejeshi la hahe wakenensa hao mbe uhensa wandu mzingare mijahanyu nje mwone na mkubali na mroharu mwensa wandu mzingare mijahanyu nje mwone wajutsa iha mjitsuwe ujihada yao odanro jutsa iha ke formili nurumili odanro jutsa iha odanruwa wao do wandu jutsa iha handani do wandu wao emana nyonsi pia nga mkubalio kaya zenongozi nukazitsina dalao abonga zendo zenjeza abo hoso nirendawe khasara ya tupi abonge rikubali daula edaula mbaketsuritsa na rense daula wandu rikenemi jia hatu shezondrabo zenongozo kazinofanyishiha ngarijogwa zazentsume ngomine mkatajungu tulo misiri nuliwa rikenzi rilide surprise hejoka hulu baada borjera mbe tena asha narukubala noka baha kasina mjiritse narukubaliana ndo hule pazi nyimurisa ukaya suala ino abaha karina para polisi uja mjini hatwar market ekawa zishangwa jugiti yazo shakarna wapara ha asuli ya ukawa renge wajuo kaya emana ya yabo mritoa rumwe daula hanyunga sinaze daula za hatu demijia hatu jerone kare persakati la mani lori honyo nsingo alafu mahakama Komoraba bange yejoka ujusa mahakama he yafanya hizo bismillah baba sayo ngarijo hendo mombeja shaila dhimeni mrujoro hitso mujobe wa amgabiru shaka na ujo yeshi nsizinu pia
kwa japaro halila katili dara ya ala umnika dara vishia nsia komori je hadaliha na nogoza mafiti complicite zinji rume sharia shinu ngari jofanywa aja nindo Mfaransa to hafila neza habari za kile mengunge na deba zodo fikiri mndu ya yulo komori ewe ngemi kirolwa yayo izo ngo izo ngo unge hadi swasu mwafu Faransa ngena haja na nyidahu complicite zinji nganyina complex ono nyima komplike kabisa nyima komplike kabisa Mfaransa ari kujofanya ngena Mfaransa ngu ewondo wafahu no Mfaransa ngu ngene haja na nyidahu ngucho nganyina complicite zinji arumwetswa zahani mikiro wonge hali swasu mwajo mjomlisa sumu kamja kabaja joka hata tras hay ebone Mfaransa kaja shindo jedeba ya fanu ngutojo jedeba mikiro ne nkidi joyaro hitwain sira tujamditara mpaniki Faransa kaja shindo jedeba fanu ne Mfaransa wayati lokatela mbe Faransa ya mtaoka twambe wafungwa mezi miraro dafungulwa wono halafu ikeari komorifa nu hafanya zila rais wa daula hajifanyila le dalao ngono rais wa daula hajifanya le dalao zanongoza hingizo njem paske mimi ngamwamini ukeformuli rais wa daula yafanya yinu fanu ya la wahundu ngaba joho mo bwa mwana jaishi ya oze ayonga miswiri yo mratikedabe iyo mrati kedaba nyonti pianga mwaminiyo kaya hobu hamwana wa jaishi ya oze yafanye zofanu yafanye ndofanye yonga rujobitsa mahaminji swafi mahaminji swafi paske wafanya taratibu yo kaya batike mrujo oze bada bada alors bosaji fanyilale dala ya bakishada minawe abonge raisi yewa heda ula ya hahe yambwa okomori basi nantoka raisi wa mji wa mbele uke raisi mji wa fumbuni uyake raisi wa mji wa koni basi rikene miji ya hatu barina nao halafu mje mwone ba ujutsa iha mjitsuwe mretize complicite za shizungu raisi wa daula ani Mfaransa ngujofe wallahi Mfaransa ya lona mba wakati izenongoza mzinga manyarumwe duna nche Faransa lona wakati wahumfikiri la nimbanongo wa ya donja debeza mduri ya fapirizo araja doanke tokabala mikiro wafuje na ratunde rudo fanya ridangaleka kakajali swasu mune da hu sontabu njeu abongetsi mabanuka yensi yo ya rais wa daula ne shekaosha siasa shahahe ngene wanajaishi abonge kariwaranti wakane daula hao no lapasa lazingara miji hatu na John deba hamande inu ya jiri maranti za telefoni na rikubaliano ka deba hamanda inu na mtawe mahakama yao ya daula le jaishi lola daula na rensi zenongoza wandu amrongo harumwe suje yinu de suje ya hoka karsu fanyilwa dala harumwe rohito na rensi ya wandu na mnikubali rensi ya wandu ikena rais wa daula wende nensi ya hao nele jeshi la harumwe rensi ya wandu ala furzi ngare mijihad bawo ulwa mndu homjini hanyu ekawo mjukubaliano kaya karsu para majeshu jahunu nyuma waza juhano ka almuradi ruliliwa ona abo video ndiyo almuradi bajire nongo fulani karitu mparani nyide mjoka ujiti yazo bo serikali shawodwa sheri mparani hunu abongenda mwende mbiyo hata mtende mumparisa nasi bai kari mparisa arjobzi خلاص الموضوع انتهى الموضوع ابو باسي والله serikali kwa na paroshindaji afunge mjaka amili hasobde hadisi abwe hadisisa masala yinu mji wa daula ekangara zori rume hikma yoka batike front me bena tunaresi wa daula kangu jori fum ariransi
kore ndo anzara ndo magoba na mvuyu abaha ijo mkinishi haba fe wandu wakairi hana mikiro abalangara zordo magoba na mvu redera renge mikiro jo mkinishi haba fe wandu wakairi wajoka kama doktori maudu wajo subitiwa fume wandu hasibabu ya hifadhi mikiro au hifadhi wajo subitiwa fume wandu hau hifadhi mwana woi sho sharia waloni sho washi hifadhi basi nakubaliano kaya ekasirikali wangu ajitia ozo baada bajubu jinrugo hamande yuamfira hao ekanga mweshele yao ngabo nsuzajiri nzuwani hatsore mapuchari hatsamba mbili habeho amgabiru zanongoza hizi sizaya kana ujoka hayati unua ho wanadamu hayati unua ho wandu wakubaliwa ke haruma ubinadamu hayati wange kuna ujoka ngamana mndu yende amgabiru halafu bahotsoka hunu udo nale jwale hitwa udo na shahidza shahidi shahija kena ukiri mimi yode me yorsolison mwambiaon parce que tijwamba mjwamba ngamfanyo maandamano karim semoroni mwede mwada indongo kabatsa tamba mafaida abo suwanga mjohenda moroni ngabo jofumwa wanduwa kairi abo amwele wao ngabo jofumwa wanduwa kairi wao hasibabu ya katili hasibabu ya katili jomkinishia ndo bafanyisha front kardora atahe ngabidwa ndo irimu jomkinishia habar dibo fuma wana wakairi daula ngo terwa fuma wana kairi no wabirile sharia sha uhifadhi katili shiloho mahakama kakarsari mhukumu ngabo sharia sha humbirilia abo kawe execute wa mruno wa hifadhi katili izonga jojo fanyishia hapo kwa sharia tena basi kamkubali mwaratsensi ya wandu banyi wakaidi mwaratsensi ya wandu alewa na mretensi ya wandu baba nuin kabula ya jaka komori kabula ra komori ya jaka komori waka miji basi banu le komori linu la kaujali tsanganye miji rende heda ula zinzika hujo wakata hustarabu wakati waka hukumuje basi na rejeesa hiyo parce que rika kubali emijije tsanganyi heba ke daula au kamiji ndia tsanganya daula sasa nukartsu kubalwara kana daula na rejeo mijini hatu rense daula wandu mide rais mide waziri ka waziri uke waziri wa henyumba hao uke waziri wa hoana hao uke waziri wa helele biro hao shaweti waziri wa mjini hatu walewa weti waziri wa mjini wao we waziri moroni we waziri moroni we rais moroni we bas na mretsido wan parce que arjo fumwa karanzora njeze deba za daula wandu yo daula wandu daula pazani na mretse daula wandu wafanyezo wajoka hanze daula wandu elewa na mretse daula wandu wafanyezo wajoka hanze daula mretse daula wandu halafu rireje yaharmwe miji ya hatu halafu saila tero neka sayo jero nezoka fanyisha bada walewa apokedu ukaya na rikubaliana ukaya kabla ya daula bahamiji yonde yatenda rumwensi ya komori kabajaka ze komori zanyu zinu zindongo za kahuja olewa ndongo za kahuja shabaka miji hena mji yabo yo daula hena mji yabo jimisa hena mji yabo jimisa ba rijari haraziziwa ukakartsina daula insa hatu kartsina haki ya hambati jau na rejo mijini hatu mdense daula wandu ikenowa yanzao wakene daula hao yo fasili halafu jerione kaba hadaula batina michi leo parce que bomba bankaba tsimba taratibu si taratibu mimi ngamjuka kamtsina toma ya ulinda rifurahishiwa au ritulizwa azifuba za hatu ne daula ya ne mahakama komori uhusuzo rikutajia nabo badisi wandu wema haukara mbaga zijogjiri tena kaka bajafanya dala utazini zijiri abukara jawashinda abori washindi rishinde mahakama komori riwashindi ndo riwashindi parce que ngeonesa ukanga sina haki ngeonesa ukanga sina haki aonesa uka umdefine haki Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yazonesa ukamide na mumbani enotisinda yinu kanga manzo mnyeshara musalama dai alafu ni she wandu wazimbezi twa wazimbezi twa hamsomo ulo dingoni mweze nkoro wadwambari no psychologie ngamba psychologie yukanda bensuduna kaumbwa
kanda wensu mwanadamu yapangwe pandesha damu ya jata rohemba na henyu hoja banga we na akilile oyo wanana aya ya Mungu anyitsandu mazwala miha henu msomwendi akili ndai bankili mndu Islamu yo shinda kensa abo to shindo rumai aya ya Mwenyezi Mungu kudaza waseduku janko mayerasi mndu uzwala mihasha ngojolo jitokanga we na akili okavala kejabidi olo aya baye ulwa ye udabolondo huna nkubiha dabolondo kili ntinti kama nadaba kuyu amade mranzo wani na aya Mwenyezi Mungu kwamba aboturumia wasasheduku watawa aboturumia watawa chai kwanze kya psychology ilimwezi sabada juma ntindo ilimunda ilo kinyume nizo Mwenyezi Mungu ya hamba banu andruka atakwatuje mana ya Mwenyezi Mungu antuja ofikiri Mwenyezi Mungu karaba Mwenyezi Mungu shwendini uonde yapanga zoronao uonde yapanga zoronao ebana antaba kutushindo na mastajabu ya homwezi bana ataba kutushindo na mastajabu ya bahari bana ataba kutushindo na mastajabu ya hizo nao zinuza tsukaya wambuke yazifanya uonde yarongo wa ukaya na mfenja we kazi nzijiri alafunga we na argument yo kansu doji tokanga we na waruso monga we na enu ankilia unkidia mnikando mhadalwa komoro wange mimi wodo mtsango wa hangu uwodo mtsango wa hangu mimi na mretse daula ya wando ndaule pamzanyi muri za hanyu be daula ya Komori kabati mdu tujoka yo ya hele jaishi na raisi wa daula nele kungumanyo la hezi la hao wodo wenye Komori tawe Komori ya wando be mana bakauja Komori itanganye miji ya he Komori kamili sidezi siwa ila ndongozi rajine do utanganye miji banu henna mji wo mji tengo bala hele miji akapangiha wayaka mjini wayatoba kisharu mweshari ya mjini hunu haenda kansi banabwa mjahahi yode halahe miji akapangiha wayenshi hezelua za hao waja wakati jaone sokanga nzori keba zimarende sebazima zaka sumkinishia banusina mvuyu rihana mila za hatubo kozona mvuyu karijitenga ndo hole pasani muri za hanyu bao mfano ni mazofera mkamgreve dobe mda ajaswagira ngale garla hasopare dobe jeshi ajahot bas bahina riketso mijini hatu ezila soizori zineutralize shezonrabo shefa mjibango liwa zihizine na mwezi migration ngojorenge telefonu manu naringari ilo banga bomandaya riwa parajana riwa parajuzi karjona bandongo le katilindeli shangar lihifadhi ababa zinogona zis abo sitoi oinde yamba ho wemndo ya mwando karitsujua tuo jerone ka mjaka milingo jotulo magarinube ho magobani ngo yonyangu utoi oinde ya muwa shahafu mrenge mwamla tsombo ani au mundre nogo mumdred arjobla tsofundo jubla tsofundo jerone serikali kawa anketi ngomjodo fanya anketi mojo do mji rimuwa hafu eko dasi mjini hatu sidera nzori hifadhi he maudu ka mjini hatu zifanya kabana garjo fanya mahaminjige wabo mjini hazifanya ababa realize zora kakusudia dukahe na mji ujite harumwa ngome banufumbu ni hutsoka ngome tijau sujini huka ngome eyo nti pia bakarutwa makomori arambo Komori shahinna ndo abakane mahakama ya hao wana reward na rense Komori ya hao wakene Komori ya hao ndo lepasini muri zahan na wakene Komori ya hao shanyiudiwa za haraka nyiudwa za haraka bwa Komori nyiudwa za haraka kabisa nyiudwa za haraka zinogori tsingo zamba garjoze shelensuba jokawa swara la hitwa yodensuba joridi bahezo ambabiza deba mandazinu shababa ha umsibango rengo wakatoa hao nsujwa mezimili nsujwa maha haya ngaba joba kishambabiza wandu wajoka wakaidi wado sambabiza hele fotola he mwana mshewoi wa mabano ngo wandu yeona ndoi haya zerohonga zjo henda tazilawe concentration ya umsiba unu haya basi rilindejo kahula bada yabo uobo kana ujulwa bano ajusisi wate yamua kana ujulwa c'est fini parce que wa sawa parsa formule mikiroho hawa
hafanja asangu juo kaye lishatsonga parsi oyaja fanya muwa asa ngujwe erreur abaye ngujwe hela joka heshape horendao abonga bo evolution harmo mndalo hizo onge Komoro amjeli abantu ni mwambie nukaya siparombo mrongo uka wangazijamba ekashiyama eushono hoa ekashiyama etermu yo wabidiwa elewe hakundo walozi uka ekashiyama eushono hoa no hoa wa filosofi mu harumwe namna heshi kumorisha aswid hauko walozi wendombo ani warezi lohombo ani shikuwala nabwe emjingande ya vura rubua shano hoa yeushoa harumwa ani shiama basi yeuka harumwenga la waya heba lahati hita haremepi hechililia vuru hechililia shijitoa basi no hoa uo engo mononda bujihadao bahaji onike solisio Komoro zeno hoa izongizo mijini hatu shakarsarum kasarum mweda ula Komoro abonge na mtawa mferiza ulinda mahakama Komoro au mtawe nugoza ukansina tomaya ukaiba nkarna usula jewa ne daula Komoro kamna usula jewa emana ejarahe kambitsu wakati wa hekima ne kalima yokazi ntinongoza handa zijiriyo zambwani rais wa daula rumja fumbuni zakahambishi abonge kamtawe daula wandu kamranse daula wandu rasemi jihad kamtawe daula kamranse daula wandu kamranse daula wandu nele jeshi la wandu we maneze bundukizo wa kanti he makaha dodwar mwaze zemba wazakije mwawaransi rajona wajibakia maranse daula kamranse daula wandu kamwitawe daula wandu dole pesimu dizahan kamtawe daula wandu kwezi kamtawe daula wandu rasemi jihad baharu mwesu ala inu yahe zitenda zo karitsoka jumo tora la hitwa nema katiliano ikeritso para ritso ulili wa repara daula wejawerenga makatiro ndewe hata watso zanongoziza tso jirepeta tso rifanya dalao kamta wado ule pazanyimuriza nda ule pazanyimuriza hani rasemi jiatura joona banga sina le dalao ngasa nyide mtsingo rengaza telefoni mwe para alo na mje na mje bari fenja mwapara wajarange mndu warenge wenzao amonzo mwambuleni mwende mwadi mwomboshe kwa nahu mbulani baba hani basaba baha serikali ngwa jodo zirengaro mwe Facebook aribanga bo mwana yatawa aribanga bo mndu yondwaya shawo mji nelebavu balari sanga se arumweze recherche ngartsa hoye mndu wasirika sazibiria amjemrange ya uwa batsoyi munde banu mumbe ngwa joha basha na mtovu mtsojide baraseno vundo u abasi kama sitabu na zidumwa hereka mwabenze zinongona zisodo kacha basi rindera mlisepanga nyile yabo jero neshele bavuilo bajo kamdujo gawarjo fanya mahayo wazange babu hemdufa valu ya shindwa ne roho ya repeteshe tundesho tena da ubari wange minga mwilo yabo shami animobenu kamtawe daula wandu kamdatsensa wandu banywa kaidi kamdatsensa wandu mazingare mijanyu banywa kaidi kamtawe nsi ya wandu kamdatsensi ya wandu beyotsa kamdatsensi ya nyuma zingare mijihani kamzingare mijihani wawe bafu yani matawa ewe. Wassalamu alaikum warahmatullahi